manni kiristiyaanaa dambii fi ittiin bulmaata har'a kan uumte yookaan har'a kan eegalte otoo hin taane durirraa kaaste kan eegaltedha. Abboonni kun dogoggoranii maxuqama tokkollee seera sanaan ala abboota hin muunne jechuudha. Kana jechuun hanga ammaatti akkuma obboleessi keenya jedhe paatriyaarkiin Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa tokko qofaadha. Hanga daqiiqaa kanatti jechuudha. Kana booddees ni ta'a jenneen amanna. Maaliifii manni kiristiyaanaa tokkittiidha. Gooftaan tokko cuuphaan tokko jennee amanna waan ta'eef gooftaa tokkotti ni amanna, cuuphaa tokkotti ni amanna, waaqa tokkotti ni amanna, paatriyaarkii tokko qabna jechuudha. Manni kiristiyaanaa jennee kallattii biraatiin immoo kan dubbannu kan haasofnu nama qaama kana. Qaamni kun mana kiristiyaana waaqayyooti. Qaamni kun manni kun jiga jechuun kiristiyaanummaan hin jiru jechuudha. Abboonni kun walitti qabamanii kan paatriyaarkii muudan jedhaman soba jechuudha. Kan isaan muudaman abboota muudan, phaaphaasota muudan. Kan muudaniif immoo mana kiristiyaanaa bakka tokko dhaabatu kana otoo hin taane kan sosocho'u kanaaf ilma namaatiif jechuudha. Wangeelli kan labsamu dhala namaatiif. Dubbiin waaqayyoo kan himamu dhala namaatiif. Kanaaf seera mana kiristiyaanaa eegameeti. Fakkeenyaaf yogguu ilaalle paatriyaarkiin otoo hin taane phaaphaasonni bakka jiranittidha. Abboonni kunniin kan muudaman jechuudha. Akka kitaaba sirna mana kiristiyaanaa Fitaa Nagastii keewwata 5:2 irratti akka jedhutti phaaphaasiin yookaan phaaphaasiin dursaa kutaa biyya lallabaa 2 yookaan 3 bakka jirutti episkooposota biraa muuduu ni danda'a. jedhenu kaayira. Ammas didisqiliyaa tokko afur tokko irratti waa'ee makana dubbatee jira. Keessumattuu iyyuu guyyaa kan muudamuu qaba jedha, guyyaa sanbataa muudamuu qaba jedhan. Abboonni kunniin dhaqanii kan muudan guyyaa sanbataadha. Ammas kitaaba Siraata Tsiyoon kan jedhamu keewwata tokko tokko irratti waa'ee makana kan dubbatu. Episkooposiin muudamuudhaaf yogguu jiraate bakka sabni kiristiyaanaa jirutti, bakka manni kiristiyaanaa jirtutti angafni phaaphaasota kutaa biyya lallabaa tokko yookaan lama yogguu jiraatan episkooposota biraa muuduu ni danda'u jedhee kaa'ee jechuudha. Baay'eedha seerri mana kiristiyaanaa jechuudha. Tokko tokko isaanii kitaaba Abxiliis, kitaaba Fitaa Nagastii, kitaaba Ajajaa, Ti'izaaz kan jedhaman kan beekaman jiru jechuudha. Akkasumas kitaaba Siraata Tsiyoon kan jedhaman kanneen irratti wanti abboonni kun daangaa tokko darbanii wanti muudan hin jiru jechuudha. Muudamni isaanii kun sirriidha jechuudha. ሰውበት ይሄ ቦታ ይሄ ስራ ከተጀመረ ይሄን ቦታውን ጸበሉን የመረመጥቼ ባረኩት ሰኔ 8 ነው። ሰኔ 8 ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ውሃን ከአለት ያፈለቀበት ለምእመናን መድኃኒት እንዲሆን ያፈለቀበት ዕለት ነው። ይሄ ቦታም በቅድስት ሥላሴ ዘንድ ተባርኮ ወደ ጸበል የተቀየረው በሰኔ 8 ነው። ቦታው ጠቅላላ እንግዲህ ላይ እንዳያችሁት የአጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ቤተክርስቲያን እንዳያችሁት እንደነበረ ሁሉ ይሄ ሁሉ እንግዲህ የተሰራው በ5 ወር ውስጥ ነው። wanti kun indu kan hojjetame garaagarummaa jeeshanii ji'a gabaabduu guyyaa muraasa kana keessatti wanti kun hojjetame kun ጸበለ ሥላሴቲ gaafa sanee bultii 8 baarrake sana booddee erga baarrakamee dura abbootiin akka bishaanitti itti fayyadamaa turan na akka laallamutti kun seenaan isaan dheeraadha. Waggaa 300 ol tura jedhanii akkasumas amma ጸበለ sitti ba'ee jiru ጸበለ afurii ጸበለ ገብርኤል illee karaa sanii jira akkasumas kan maaramii fi kan Kiristoos sabraa achi keessa jira. Wanti laalta kuni amma kun teessumis lafaa isaa waggaa ilaalta mataa isaatiin
kuni iddoo afuura qulqulluu qaba jechuudha. Kuni hojii ijji shanii fakkaatu hojii waaqni dura baarrake waan ta'eef ይሄ ነገር በጸበል ብዙ ጊዜ ጸበል ተብሎ ይነገር ነበረ። ፊትም ድሮ በአባቶቻችን ጊዜ ጧት ጧት ይጨሳል። ጸበል ነው እያሉ የድሮ ሽማግሌዎች ይላሉ። መቼም እንግዲህ ሰው ጊዜውን ጠብቆ ነው። ጊዜውን ጠብቆ ይኸው ስላሴዎች ብቅ አሉ። ህዝብንም እየፈወሱ ነው። እኛም ይኸው በአካባቢው እየተፈወስን ነው። አሁንም ወደፊት እንግዲህ ያለውን ሁሉ ነገር እንጠናከራለን ብለን አስበናል። እንግዲህ የክርስቶስ ሀሳቡ ይፈጸምልን። ወኒ ይሉማ ከኛኒ ለበከነቱ ቆታይ ቡርጋሙ በከን ማይ ገነመ ኢናራ ቦቱ መከኝ ራን ጀመረ ገነመ ኢናራ ወጓድ ለብሻው ረቡን ቡክ ደታ ረጋብቶ ኮተኩ ገቡርቀሜ ያቲ አገሬ ኑ ቡርጋሩ ማገሬ ማለ akkaataan inni ittiin hojjetame akkaataan ittiin buqqee hin naqqabne nu ilmee keenyaan achi kan buqqaa kan agarraan immoo itti fayyadamni malee nu wanni irratti goonee wanti hojjenne hin jiru. Fayyaa jirree nuu fayyine anu danaan lugan deemuu dadhabee tokko manatti kun amma bobbee galuu qabe tamasgee waa galgalan isaan badii. Ore taarikin sabaa jedhaa eeguma dhufee asitti bakka kana jedhe kunoo laaftoodhuma kana jalatti أنا تزرع نقول تمس باينا لولتي جلنا نجرو ويارا ما تم كمنا نز فرتة قدام أركض فرتة قدام Matinooshiyoon nama gaddisiisu saballi kun sabala maaramii fi sabala Kiristoos samuraati. Amma yoonaatti ijjee shanii hin qofforamne nama gargaarsa hin qabne gargaarsa dhabee jechuudha. Malee amma inni kun akkanatti bal'atee jennaan baay'ee guddaadha si gadi fageenyi isaa. Amma kun ol finiinaa garuu hin haramne hin qofforamne waan tokko amma akkaatti hoggaa ilaalan mataa isaatiin jechuudha. Kun akkanatti garuu qabaa namni qofforen jiru jechuudha. Namni qofforen jiru qabara xiqqooshii gatii harka qallayyummaa bataskaani kunis bataskaana haaraa ta'ee fi iddoon nuti amma jiraan jirru amma ilaalaa jiru kuni godina Shawaa Lixaa naannoo Sumaanaa Daaba argatee jechuudha magaalaa Hincinni. Gandi kuni ganda magaalaa jedhan gallee ganda Siraa Bergaa jedhamee waamama. Kiristoos Samraan Bataskaan ishee akka Oromiyaatitti karaa Dabra Zeetii qabaannoo karaa Jimmaa kanaa fi asiin karaa Shinoo Obboo kana jira jechuudha. Bataskaan ishiin jiru maqaan ishee hin beekamu. Namoonni naannoo kanaa yoo beeke qulqulloota keessaa akkasuma hawwee Gabramtis Qadisii yookaan Abboo gamtoota kennaa Gabreela fi Mikaa'elii irratti hin beeku jechuudha. Garuu silliqsi qulqulleetti Kiristoos Samraa qaban ishee seenaan ishee iddoo kana dhufe bulgaa iddoo dhaloota isheeti ani yeroon Saarqaanee Maaramii jiraadhutti achumaatti abjuudhaan himtee wayinatti himtee dhufee akka saballi kunillee asitti ba'u saballi Baskaan Sillaasee kunillee akka ijaarru daandii kana hunda kan natti argisiise isheeti. Seenaa abbaa keenya Biፁዕ Abuna Phexros seenaan isaan hojjetan akka uummanni Itoophiyaa miti lafti Itoophiyaa akka faashistiidhaaf akka xaaliyaaniidhaaf hin bitamne kan fannoo waaqayyo isaaniif laateen hidhanii darban jechuudha. Maalidha inni seenaan abbootiin gaarii hojjetan kun maqaan isaanii hin dhokatu. Bara kana keessatti akka waradaa beeta kanattis haa ta'u bataskaanni baadiyyaa garagaree ilaalamaa hin jiru. Akkasumas hojiin amma maalidha inni yeroo tokko tokko baay'ee kan nama gaddisiisu. Maaliif luboonni akkamitti sirrii ta'uu danda'u? Daaqoniin qeesiin tokko lubni tokko akkatti daaqonummaatti sana dhufu miti. Daaqoniin sun akkatti gara lubummaatti dhufu miti. Kan daaqonii sana barsiise. Maalidha inni bataskaana keessatti
daabboodhuma sana akkatti shana itti barsiisan malee wangeelli akkatti barsiifamu hojii gaariin akkatti hojjetamu hin barsiisne jechuudha. Maal jechuu barbaadin anis iddoon kun yoo ta'u qulqulluu ta'ee jiru qulqullummaa isaa dhokate gargaarsa dhabee akkasumas agara sibkatiin keenyallee agara sibkatiin isaa maqaadhumaan taa'e malee iddoo adda addaa kana sakatta'ee irra ga'ee hojjetee wanta uummanni fayyadamu kana uummataaf lafa hin keenye jedhee tayyaadha. Kanuma inni kun yaa'u karaa gadii immoo ilaalamu saballi Gabreeliitti illee akkasumatti jira. Inni kun yaa'u kuma sabala Gabreeliiti. Sabala Gabreeliiti uummata kiristaanaa. Inni fannoo morma isaatti baatee akkamitti taa'ee ilaalu isa kana. Sabala iddoo kanatti bahee afurii inni tokkichi Sillaaseedha jennee Durbee Maariyaamiidha jennee Kiristoos Samraadha jennee Gabreelii jennee inni baddaa akkuma jedhamu saballi afraffaan Gabreelii sun isa kana jechuudha. Akkuma abbootiin keenya dubbachaa turan saballi kun isuma achi jalqabne kaanee jechuudha. Sabaloota laalaa dhufne kana hundarra giyu inni kun yoo kana mul'ate kan Gabreelii jechuudha. Kiristoos Samraarree yoo kana mul'ate ergaa abbaan keenya dhufanii asitti baarratanii argan isaan kana. Isa Sillaasee jechuudha. Umurii dheeraa qaba. Umuriin isaa nuti beeknaan achumatti argine abbootiin keenya haatoliin abbaan keenya hundi dhaloota armaasii waan ta'aniif gaafa gaafannu laga durii laga warra gaachaabadaa jedhama. Warra warra gaachaabadaa jedhama. Isarraan kan ka'e sabala Sillaasee kana erga arganne isa dura jechuudha. Beeta kiristaanii Sillaasee ni dhaabneedhani. Kan akka abbootii keenyaa kun waggaa 15 tilmaaman lama hin ta'a jedhee yaadamaa ture fedhii isaa ta'ee bara 2013 guyyaa sanee guyyaa 8 abbaan keenya walda kitaana maratti dhufanii iddoo kana nuuf eebbisanii sa'aa sanaa jalqabee iddoo beeta kiristaaniin kun iddoon kun yaa isaaniin hoogganamee gargaarsa isaaniitiin as nu ga'ee jira jechuudha. Kaasaa xindii lamaa tola nu laatanii akkasumas isaan kunillee obboleewwanuma lamaan jechuudha. Akkasumas isaanis obbo Kabbadaa Ilmaa jedhamu. Abbaan lafa kanaa obboleessuma isaaniiti isaan as hin jiranii. Waaqni isaaniif haa kennaa amma inni kunillee lafa keenyaa miti lafa baskaanaati miti inni kun sabalee kun irratti baanaan tola nuuf laatanii sanas tola nuuf laatan. Otoo humni jiraate humna argannee inni kun akkanumatti gadaamii ta'ee hin danda'ame jechuudha. Gadaamii ta'ee baay'ee namatti tola akkasuma lafa awwaalchaati illee hin qabnu lafa awwaalchaatiifis hin ta'ama. Humni jiraatu qaamni jiraatu namni qaamni isa kana ilaalu otoo seenaa kana hojjete baay'ee gaarii natti fakkaata. Kun iddoo baay'ee nama gammachiisadha. Alaማችን እኛ ጎጆም ትሁን ጭራሮት ትሁን ክርስቲያን መሰብሰብ ነው የዚህ ቦታ ዓላማ። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን አግዳሚ ወይም ደግሞ ጣውላ ወይ ደግሞ ሙዳይ ምጽአት ወይ ደግሞ ጥላ አይደለም የሚያስፈልጋት። ቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልጋት ህዝብ ነው፣ ምእመን ነው። ምእመኑ ደግሞ ለመዳን ያው እግዚአብሔር መንፈስ ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት ቦታ ህመም ኖርማል ህመም ማለት ነው። ከታመመ በኋላ ሐኪም ቤት ወሰድኩት። ሐኪም ቤት ሳመላልሰው ሐኪም ቤት ሕክምና ዳነ። እንደ ልክፍት ነገር አለ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሕክምናውን ጨርሶ ሲወጣ ደግሞ አይኑ ታወረ። ምንም ነገር ለሁለት ወር ማለት ነው። ከዛ ሐኪም ቤት ሚሊሊክ ሬቨር ተጻፈልኝ። ሚሊሊክ ይዘሽ ሂጂው እዚህ ስላሴ ወጥቷል። እኔ ሚሊሊክ ከሚሄድ እዚህ ልሂድ እሱ እንደፈለገ ያድርገኝ ብዬ መጥቼ መድኃኒት ተሰጡኝ። ቅባ ቅዱስ ሰጡኝ፣ ቀቡልኝ፣ ዳበሱልኝ በመስቀል 3 ቀን እዚህ ተጠመቅኩ። መድኃኒቱን ይዤ ሄድኩት። በ5ኛው ቀን ትንሽ ማየት ጀመረ። በሳምንቱ በደንብ ማየት ጀመረ። ክብር ምስጋና ለስላሴ። ሁለቱም ማየት ነው ማለት ነው። ለስላሴ በእውነት እንዴት ብዬ እንደማመስግነው ራሱ አላውቅም። ያንሰኛል፣ እግዚአብሔርን በጣም ያንሰኛል። እና ብዙ ነገር ነው ከሱ ጋር የሆንኩት። እንዴ ጤነኛ ልጅ ወልጄ
2 ዓመት ከ7 ወር ድረስ አንድ ቀንም ታሞ ማያውቅ ጤነኛ ልጅ ነበር። ከዛ በደቂቃ ምን እንደመጣበት እግዚአብሔር ይመስገን እና ብዙ ፈተና ነው ያየሁት። ክብር ምስጋናው ስላሴ እንዴት ብዬ እንደማመስግነው አላውቅም። inni kun seenaa mana amantaa ortodoksii Itoophiyaa keessatti hin jiru. Gibsi keessatti jira jechuudha. Maaliif biyya Gibsii yaa'u akkasumas seenaa amantaa ortodoksii Gibsi illee keessan ture. Achoo biyya Rabaallee naannoo waggaa 9 ture jechuudha. Waggaa 9 ture achittan ilaale kun amma bishaan asitti namaa bishaan sun hin barrakama. Inni mataa isaa dhukkube suni dhaqeetuma dibata. Paarastaamoolii san barbaachisu. Akkasumas inni garaa isaa dhukkubullee akkasumas yaa'u biiziliin barbaachisa jechuudha. Ciniinaa garaatiif inni kun baay'ee adda jechuudha. Kuni isuma kana ishiin kun immoo mana ጸሎቲቲ inni kun ይሄ ቦታ እናቶች መነኮሳት አባቶች መነኮሳት እየመጡበት ይገኛል። እዚህ በ5 ወር ውስጥ አርጎና ስራ ተሰርቶ ወደ ገዳም እየተገደመ ነው። ይሄ የተሰራው ምግብ ቤቱ አቡነ ጴጥሮስ የተሰራ መታሰቢያ ነው። ገዳማችን ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያናችን እሱ አባታችን መቼም ሁሌም የማንረሳቸው የኢትዮጵያ ባህላዊ ውለታ ስለሆኑ ይሄ ተሰርቶላቸዋል። እሱ ደግሞ ያው ከሚሉስ ይባላል የሚለው ሀሳብ መስጠት ይችላል። እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ሰበካ ጉባኤ እንዲሁም በሂሳብ ሹም ባለው ሙያ እያገለገለ ነው። ይህንን ግንቦቹ ማለቶቹ ሁሉ እዚህ ቦታ ላይ ባለፈነት በሙያ እያገለገለ ያለው ወጣት ነውና እንዲሁም ደግሞ ይህን ስራ ተመለከተ እና ስለ ህይወቱ ያው አጠር አድርጎ እሺ ሊዱሴ ጨራከን አርገዴ አሰት ስንስ ሙፈርገምተኒ አባን ከንኩስ ቦታ ከነረድ ሙፈኒ ቦታን ኩኒ ቦታ ፈተማ ቦታ አፋ ሆሪ ደፍሌ ዋና ዳም አርገሙ ከንፈየን ያፌ ቱሬ ሀራ ሰበብ አባን ከኛ ኩኒ ዱፈኒ ባረከኔ ተጃጅለ ጋ ከኔ አሰት ማርግ ተከና yootikaate yeroo ji'a 5 guutuu keessatti wanti kun hundinuu hojjetame anis akkuma isaan kaasanii hojiin koo gimbaatara bakka gimbeenyaa darajaatiin kan hunduma isaa walitti wanta jiru barbaachisu hojjetee darajaa kana ga'e abbaan keenya kunis tattaaffiin isaanii jabinni isaanii kanni isaanii ofii fedhoon jenne mana amantaa kana quqqama seenaa kana kaasuuf darajaa kanarraan nu ga'anii as ga'anii sirisarraa asitti dhuftanii kan waliin መጀመሪያ እዚህ ቦታ ላይ ስንመጣ ምንም ቦታ የለውም ነበር። አባን ጻድቃኔ ነው የምናውቃቸው። ከዛ ያው ስንመጣ ምንም የለም ነበር። ጸበል ፈለቀ፣ ጸበል ተጠቅመን ድነትን አግኝተናል። ከዛ በተረፈ ያው በአጭር ጊዜ ነው ይሄ ቦታ ተቀይሮ ያገኘነው ስንመለስ ማለት ነው። እና ጥሩ አባት ናቸው። በእርግጥ እህቴ ስኳር ያማት ነበር፣ እሷ ተሽሏታል ስኳር። እኔ ደግሞ ያው ይሄ ነው የሚባል ህመም እንትን ባይልም ሌላ ይሄ አሁን ጭንቀት የተለያዩ ነገሮችን እዚህ መጥቼ ድነትን አግኝቻለሁ። እስከነ ቤተሰቤ እስከነ ልጆቼ በቃ ፋሚሊ አጠቃላይ እዚህ ቦታ ትልቅ ታሪክ ያለው ቦታ ነው። እኔ ስመጣ ምንም ነገር ያልነበረበት ቦታ ነው። አሞኝ ነው የመጣሁት። ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። ስኳር ያመኝ ነበር፣ ኮሌስትሮል እና ግፊት ነበረብኝ። መጥቼ በሁለት ሳምንት ውስጥ ነው ለውጥ ያየሁት። የስኳር ኪኒን በቀን 1000 ነበረ የምወጣው፣ ወደ 500 የገባሁኝ። አሁን ጭራሽ ወደ 100 ገደማ እና በጣም ልዩ ቦታና እኔ ብዙ ቦታ ሄጃለሁኝ። እንደዚህ አይነት ፈውስ ያለበት ቦታ አላጋጠመም። አሉ የሚባሉት ገዳሞች ብዙ ሄጃለሁ። ልጆችም በውጭ ነው የሚኖሩት። እዚህ መጥተው ትልቅ ለውጥ አግኝተው ንስሐ አስገብቻቸው አሁን በደንብ ክርስትናቸውን አጥልቀው ስራቸውን በደንብ እንትን ብለው የተሳካ ሁኔታ ጥሩና ታሪኩ በጣም እኔ ተናግሬ አልጨርሰውም። በአጠቃላይ አባታችንም ጥሩ አባት ናቸው። ሲያጠምቁ በምክር በተግሳጽም በብዙ ነገርም ብዙ ታላቅ እንትን ያላቸው ተሰጥኦ ያላቸው ናቸው እና በሳቸውን በቃ ብዙ ሰው ይድናል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ሰው ይድናል። ጥሩ አባት ናቸው እና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ጨምሮ
21 ቀን ከአባታችን ጋር ወደ ኢላ ማርያም የምትባል ሄደን እዛ ወለተ ጻድቅ የምትባል የጉራንዳ ፈይሳ ልጅ ነበረች። እሷ ነች ከቤተ ክርስቲያን ጋር የምትጣጣጠረው። አሁን እዛ ሄደን እሳቸው መናገር ከጀመሩ በኋላ ንብ እንዳለ መጣ። ይኸው እግዚአብሔር ፈርዶባችኋል፣ እናንተ በቃ ምንም ይሄን ቤተ ክርስቲያን ጥላችኋል፣ አደጋ ይመጣባችኋል ብሎ በቃ በጣም ብዙ ነገር ተናገሩ። እኔ እዛ ላይ ምን አየሁኝ? ያ ንብ እንዳለ እሳቸው ነገሩን ከጨረሱ በኋላ ተመልሶ ሄደ። በትንሽ ንብ አይደለም፣ ቀላል ንብ አይደለም። በቃ የመጣው ተሰብስቦ እኔ ያን ዕለት ነው መንፈስ ቅዱስ እሳቸው ላይ መኖሩን ያወቅኩት። ይሄ ነው ያየሁት። ያው በአመክሮ ውስጥ የገቡ ናቸው። ወደ ገዳም ይገደማል ብለናል። አሁን እሳቸውም ከጎንደር ነው የመጡት። ባለፈው ከላሊበላ አንድ የግል መምህር መነኩሴ መጥቶ ነበርና እንግዲህ የተመተኑትም ከማረፊያ ምክንያት ነው። አሁን እነዚህ መነኮሳት እዚህ ኩሽና ውስጥ ነው የሚሰሩት፣ እዚሁ ነው የሚቀመጡት፣ እዚሁ ነው የሚያድሩት፣ እዚሁ ነው የሚሰሩት። ግዴታ ለዚህም ባት ያስፈልጋቸዋል። ያው ባት የላቸውም ገና ወደ ምንኩስና ለመግባት አመክሮ ላይ ናቸው ማለት ነው። እና ገዳም ያገለግላሉ፣ ምግቡ ይሰራሉ። እንግዲህ አቅማቸው የፈቀደውን ለነፍሳቸው ብሎ ማለኝ ሞሮኮስ ወዳም አመክሮ ኬስ ጅሩ አመክሮ ማለት ወሞከር ያሊ ዳሞቹ ምንኩስና ዳም ያሊ ኬስ ጅሩ እና በዛሬ ስትመለከቱ ፋቱ አገለቶሞ ዲባዱ ሰነራፊ ደወሰ ቁልቁላ ከነቶበት ከነገደማ ከነ ገታና በሐሳብ ዶ ከነተንጉዱ ጉዳይ ሰገለቱ ከና ዶ ከነትጂ ከየ በለ ወከነ ከይ ከውሳ ከይ amma semua kerja kawat ini jalan karena semua kayu semua bebas saya duka amma jadi tubuh dan duka kerja karena ti amma mati cemnya kan apa nih negara saya sampai kita lihat itu tuh jalan negara orang mau gara-gara negara saya sini kan yo curahkan dan itu sih itu sih kecil kecil juga ambil kamu darbe terus ya wajib bakal ambil እኔ ስሜ ትዕግስት ሼቱ ነኝ። የመጣሁት ከኢትዮጵያ ወደ አሰላ ማለት ነው። እና እዚህ ስመጣ ሁለቱንም ኩላሊት ነበር የሚያመኝ። ከውጭ እየመጡ ነበር የሚያክሙ። እዚህ ስመጣ አባን ደወልኩላቸው። በፊት ስደውልላቸው መተት ሁለቱም ተመትቶብሽ ነው የ7 ቀን እንትን ተጠመቂ የገብርኤልን ተጠመቂ ያሉኝ። 5 ቀንኛ ሀገር የተጠመቅኩኝ ቀንዳው ታውቃለሁ። አባ ልክ አናግሬያቸው እንትን እንዳልኩኝ ወዲያው ቀንዳው ታውቃለኝ። እንዴ እነዚህ ይሄ ቦታ ማየት አለብኝ ብዬ እዚህ መጣሁ። ስመጣ እንደዚህ አልነበረም። ቤተክርስቲያን ብቻ አንድ ትንሿ ቤት ብቻ ነበረች። ክረምት ውስጥ ነበር የመጣሁት። አባን አናገርኳቸው። ለ14 ቀን ተጠመቂ ምንም አትፍሪ ያሉኝ። ከዛም ሐኪም ቤት ደግሞ ጽንስ ነበር በውስጤ እና ጽንሱን አውጪ ውሃ ነበር ሁለቱም ተቋጠረ ማለት ነው። ጽንሱን አውጪ እና ከዛም በኋላ ዘመድ ሐኪም ቤት ውጪ ካለሽ እዛ መሄድ ካለ እዚያ ነው እንጂ የምትድኙ እዚህ የመዳኑ እድሉ የለሽም ማለት ዶክተር የሚከታተል ከውጭ የሚመጣው ማለት ነው። ከዛ እዚህ መጣሁኝ። ስመጣ አባ እንደዚህ ያሉ ሲል ምንም ሐኪም ቤት እንዳትሄጂ እዚህ ትድኛለሽ ቀባ ቅዱስ መሄዱን ሰጡኝ። 14 ቀን እዚህ ተቀመጥኩኝ። ከዛ የዳንኩኝ በቃ መተኛት በፊት አልተኛም ነበር። ፍራሽ በየቀኑ የሚቀየርልኝ ሐኪም ቤት በየቀኑ የሚያዙልኝ ምግብ ለየብቻ ነው እንትን ሰላጣ ነው ምግብ እሽግ ውሃ ነው ጠጪ የሚሉኝ። እዚህ ስመጣ የግጥና ብላ ነበረ የምጠጣው አልነበረም። እዚህ 1-2 ወር ነው የተቀመጥኩኝ። ሐኪም ቤት ሲሄድ ኩላሊትሽ ምን ነው ጽንሱም አይወጣም አሉ። የ6 ወር ላይ እግዚአብሔር ይመስገን ስላሴዎች እዚህ ቦታ ብዙ እኔም ብቻ አይደለም በጣም መናገር የሚችሉ ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ነው የተደረገልኝ። 20 ዓመት ሁሉ ነበር መሰቃዩ በኩላሊት በመንፈስ ማለት ነው። 20 ዓመት ሙሉ በ20 ዓመቱ በ2 ወር እግዚአብሔር አባን እዚህ ያመጣልን እግዚአብሔር ይመስገን። ትድኛለሽ ቀባ ቅዱስን ቀቢያለኝ ተቀባውኝ። አዲስ አበባ ሄጄ ገብርኤል ክሊኒክ የሚባል አለ እዛ ታየሁኝ። ወረቀቴ ራሱ አባ ጋር ያለው ነፃነሽ ኩላሊትሽም ውሃ
ውሃም የለም ጽንሱም የሚወጣበት ምክንያት የለም አሉ። አሁን ይኸው እዚህ ከመጣሁ አንድ ወሬ ነው ተመርምሬ ከመጣሁ ደርሼ ከመጣሁ በኋላ ሰላም ነኝ። መተኛት ጀምሬያለሁ። እንደፈለኩ እግዚአብሔር ይመስገን። ክርስቶስ ሰምራ ብዙ ነገር ያደረገችልኝ ለእኔ ብቻም አይደለ ለሁሉም ታድርግ። የኢትዮጵያ ሕዝብ መዳኛ ቦታ ነው። አባን ያመጣልን እግዚአብሔር ያኖረልን ይስጥልን የምንለው ዓለም የሚድንበት ቦታ ይሁን። ይሄ ቦታ ለሁሉም ለሕዝበ ክርስቲያን ለሁሉም መዳኛ ቦታ ነው። በቃ የ20 ዓመት ቋጠሮ ነው እዚህ የተፈታ